Why we must keep on going. Why we must keep on going. There are 10 reasons why we have to keep on going. Many people today are quitting and they find it hard to just keep on keeping on in life. Kaya't kas anak itiyapo kakabsat, we praise God that He has preserved the Bible, this blessed book in our hands, that will saturate our hearts and guide our thoughts so that in this life, there are so many hardships, hurdles, and hindrances. We can keep on keeping on in the name of the Lord because of the guidance, the principles, the promises that we take from this blessed old book that God gave into our hands. Many times, ado digiti tao kakabsat nga kuna nga nabannog akong di pa nagbiag. Nauma akon. Just today, you know what? In my PSI, there was somebody who sent me a message. Mag-message siya sa akin. And just want to read this message. I don't know this person. In fact, hindi ko pa nga siya friend. But sabi niya sa akin, hello po, pa-prayer po sana. So this person, I don't know if she is a he or she, but gusto niyang magpa-prayer request. Sabi niya, 5 months na kasing sumasakit ang ulo ko. Hindi ko sinasabi sa parents ko, naawan ako sa kanila. Sana po gumaling na ako. Wala na akong malapitan. Malupit ang mundo sa akin. Can you imagine that? That statement. Malupit ang mundo sa akin. Wala naman akong ginagawang kasalanan pero ganito, binabalik-balikan sa akin. Mas mabuti na lang siguro iwanan ko na lang yung buhay na ito. Masyado nang mabigat. Di ko na po kaya. Ako na lang lagi masama. Pasensya na po. I don't know this person. But it simply tells that he or she is one of the people around the world who is trying to give up on life. Pagod na sa buhay. They don't know how they can sustain. Handa ang buka kabsat no kasanudang makapagbiag pa awang makita na nga lawag, awang makita na nga nasayaat. Puro negative, puro dakas, puro problem, puro everything. Sabi niya, ang lupit ng mundo. I don't know if you have said those statements sometime in your life, but I want to get back to this person after this service and be able to give some words of encouragement and maybe ibigay ko sa kanya kung ano yung aking panalangin. This person is not even my friend. Hindi ko nga friend. I-add friend ko pa lang siya. But I don't know this person. But I definitely, God knows this person. And this is an example of the many people around the world who really needs encouragement, some divine and godly inspiration and motivation to keep on going in life. Kaya naka-time-timely, dahil tika-lesson tayo kakabsat, naka-time-timely nga talaga. Alahan ko ibaga nga kas Jemet, tirik nagan panunod tita duma kada kayo, but you know what? There are many people who are going through down times, discouraging times, distressed and depressed today. And there could be many reasons why, people speak those kind of words. For them, life hurts. For them, life has no hope. For them, life has no sense. There is no sense of living anymore. There's no use of being in this world because everything is negative. Everything just seems to be not okay. But as God's people, I am here to talk to you of the blessed hope that we have in the Word of God. The 10 reasons why we should keep on going. Sa nga pulong rason wapi nga dapat agtultuli tayo, iti pamati, iti panagserbi tayo, iti apo. Last week, I gave to you the first 3 powerful truths. Number 1, because of the love of Christ. Nakita tayo kakabsat, nga dakdakkel nga i-consider tayo, jay ayat nga impakita tiyapo. Ngem de panangkita tayo, digiti adu nga parikot, dagansen problema pakasaktan, ken amin nga problema iti dayting agda mga biyag. Consider the love of Christ. He gave His very own life. Napintas nagbiag ti dayti rabaw iti daga. But sometimes, di pa nagbiag dito kakabsat kat nagpapada. People come and go, things are temporary, nothing is final, kasta di pa nagbiag dito rabaw iti daga. Ngem napimpintas din sagana tiyapo kadatay ti langit, nga dayjay kat gapo ti dakkel nga ayat na. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. In that one single powerful verse is very rich with truth. 2 things God's desire for men. God does not want men to perish. Hanakakayat nga mapugaw.
Han nakakayat nga mapan sa impyerno. Han nakakayat nga madusa. Yes, you are a sinner. You and I are sinners, bound for hell, to be judged and condemned. But God does not want men to perish. And then God wants to give us eternal life. Iso nga ti Apo gaputi ayat na nangaramid ti pamuspusan. Two things in the verse that could save us. Number one, He gave His Son. No hangay may ni Apo Jesus ti rabaw ti daga kakabsat, there is no way that we could be saved. Religion cannot save us. Church cannot save us. Obeying the commandments cannot save us. Doing good deeds is good, but it cannot save us. The only hope of men is Jesus Christ. And then the Bible says, whosoever believeth in Him, timamati ken kuana. So nga the only way that we could receive that wonderful blessed hope that God had prepared is to believe on the Lord Jesus Christ, to accept Him as our personal Savior. So nga dahiting ayat ti Apo kakabsat na indaklan, nakaskas daaw, saan nga matukod nga panunutin, nga datayo managbasol saan nga may kari, handay kaya nga danunen ngem ti Apo ti dimmanon. Iso nga no adaman dagiti temporary problems, adaman dagiti burdens, hurdles, ken hurts and pains nga paglaslasatan day di panagbiag, dakdakkel jay ayat ti Apo nga i-consider tayo ngem dagiti temporary nga paglaslasatan tayo ti agda mga biag. Number two, why we must keep on going, because of heavenly rewards. The best is yet to come. The best is not here on earth. The best are reserved in heaven. You know? Iso nga digiti best things kat awan kada iti agda mga biag. There is a renowned author in the US. He's a very popular preacher. He wrote a book, and the title of the book is Your Best Life Now. Listen, you can never have the best thing in this life. You can have good and wonderful things, but the best things are reserved in heaven, not in this life. The best is yet to come. Kaya, alam nyo, pagka sinasabi natin yung salitang, the best is yet to come, I don't believe those best things are here on earth. Those best things are reserved in heaven. Because if the best things are in here, so what can you say about heaven then? Kung yung mga best things ay nandito na sa buhay na ito, paano na lang ang langit, di ba? Kaya ang mga best things ay nasa langit, mga kapatid. And God has prepared rewards for us in heaven. Number three reason, because God is about to unfold greater things. Hamping nga nalpas ti Apo ti biyag tayo kakabsat. As long as we are alive, at dapay ti kayat ti Apo nga accomplishment, achievement, ken aramidan iti biyag mo, ken kastamet iti panagbiag ko. So those were the first three that I shared to you last Sunday. Number four, are you ready? Ready kayong kakabsat? Thumbs up if you guys are ready. Kakabsat. Amen. Praise the Lord. So the fourth reason why we must keep on going is this. Number four, because of the next generation. Because of the next generation. Ado kada tayo kakabsat, iti ububing pa iti anak na. See, we have Tito Romy and Tita Grace, ubing pa ni Nathan, kan kastamot kina EJ. We have Preacher Glenn, kawa 1-year-old lang ni Sandro. Okay? Ni Brother M ni Sister Shelly, on the way that they twins dan. Amen? Looking forward. Okay? Kada kami kakabsat, ububing pa, digiti anak mi. Ni Brother Erwin, ububing pa, digiti anak da. Now, the rest of you, medyo babaro, babalasang, nganganin tumaeng, digiti anak da nga daddo magkakabsat. But you know, listen, ti kasayaatan nga legacy, ken heritage, nga mabalintay nga ibati, kadagiti anak tayo, kadagiti sumarsaruno kada tayo, kadagiti kakaanakan tayo, kadagiti ibilang tayo nga sumarsaruno kada tayo kakabsat. The best legacy and heritage nga mabalintay nga maipatawid, maipaay, maipasa kadakwada kakabsat are not material things. Praise God! No adda the business nga mabalintay nga ipatawid kadagiti anak tayo, nga itultuloy da digiti nga business, di ba? Nga uray na tayo kang kikita pa rin sila dahil sa business na yan. Siyempre, nag-ubra ka ti opisina kat dimot maipatawid je position mo kada je anak mo, di ba? Ti kamayatan nga maipatawid kat practically speaking business. But you know what? Awan man ti ado nga maipatawid tayo. Amen? Nga banbanag kadigitan anak tayo, but the greatest things that we could give as a legacy and heritage kadigiti sumaro nga generation kakabsat, kat DJ pamati, DJ pa nagserbi iti Apo. Because you know why? Faith, DJ pamati,
Isu iti mangted kadakwada iti core. You know what is core? Kaslang isu iti pagsentroan iti amin nga aspeto iti panagbiagda. If you look at the solar system, every planet is centered around the sun. Every planet is rotating around the sun scientifically. Scientifically, every planet is rotating around the sun. The Mercury, Venus, St. Joseph, kanda dumapay kakabsat. Ayan. At kaabay lang ti Mercury kan St. Joseph no kang amin. Okay? Hana na gets ti daduma. Ala, maawatan yun to namangan kay damdama kakabsat. Joke di jay. But anyway, you know, every planet is rotating and going around the sun. The very core is the sun. So, kada tayo kakabsat, if you look at life, money is not the core of life. Kasi no kwarta, iti core ti panagbiag, perjen na ti panagbiag, perjen na langan-langan, perjen na relasyon, perjen na tag-aasawa, perjen na tagkakabagyan, perjen na agagayem. You realize that? The core of life, mga kapatid, is not material things. The core of life is not anything in this world. The core of life is faith. Di pamati tayo ti apo kakabsat. Isu iti dapat nga hantay mapukaw. Isu iti dapat sa limot-mutan tayo. Isu iti dapat nga maipatawid tayo kadigiti anak tayo. Education is good, but you know, faith is the most important thing. Isu core di panagbiag tayo. Not only that, but faith is the course. Anat ka na sa unti course. Nang kagbasa ti college ka, isut kursom. No nag-take up ka ti education, that's your course. So all the subjects surrounding it, you will take it up. No take ka ti engineering, amin na kurso, nga may papanti engineering kat isu iti take up mo. So as a child of God, as a Christian, ado dagiti banag nga lasatan tayo ti panagbiag. Transition, adjustments, and many people to face, many things to go through in life. Ngem ti mangilasat kada tayo kakabsat, kat dayjay pamati tayo. Kat kas naganak, hante kayat nga digiti anak tayo kat mapukaw isu da iti pamati, iti panagserbi iti apo. As a pastor, you know, I'm dealing with many young people. Oo. Kat DJ ti may sa nga kadaklan nga concern ko kakabsat, burden and prayer ko para kadigiti young people. Sayang ta talent mo, sayang ta potential mo, sayang deta privileges, sayang digita blessings, sayang digita resources ngayon ti apo ken ka, no hanga ti apo iti pakaisentruan data panagbiag mo. Take note of that, young people. Be careful of the traps. Adu ti traps kadeti lubong. I've been there as a young man. The trap of popularity, you know, among once nga nagadut nagliking kagat, it feels so good. Man, you begin to go through your way of popularity. It feels like pag naging popular ka, feeling mo nasa Hollywood ka na kaagad. Feeling mo ang sikat-sikat mo na kaagad. But be careful with that trap. It will leave you empty at the end of it. Kita nyo aming artista, kita nyo aming nga nagsikat, anak biyag da ita kakabsat. Very empty, very lonely, very miserable. And you know, you are just beginning. Kitaan nyo ti end result, kita nyo jay end life, di gito yung tao nga sinurot da, di jay nga dalan. Yun yung landas na kanilang tinahak. Sinubukan nila yung tahakin ng popularity, ng fame, and all of those kind of things. Sinubukan nila. And look at what happened to them. It left them empty, miserable, and lonely in life. That is why I would like to challenge and encourage you, young people. Sana ang makita ninyo is your faith in the Lord. Jay biyag mo nagsentro iti pamatim ti Apo, jay pa nagserbim iti Apo. Life is worth living when it is lived for the Lord Jesus Christ. You know, I surrendered my life when I was 14 years old. Naging pastorat iti 15 years old na. Can you imagine that? I'm now 35. 20 years ago, if I look at my life, man, by the grace of God, nakaragragsak tiyak, serbiti hapo kakapsat. Ket, adu dagiti ambitions ko metidi. Adu dagiti desires mo ti puso, iti gagangit tiyak tutubo. Akat, you go with the flow. Ada dagiti trend amom nagtutubo. Akat, adamot dagiti kaslang umalingaweng iti aglawlaw mo nga kaslang mangidurdurun king ka. No kumabarko kat kasla angin, nga isumot ti mangiturturong di panagbiag mo. But, I praise God for my parents.
Agyaman nak ti firmness da kan faithfulness da ti Apo kan ti strength da kakabsat nga nangi-impart kan nangi-encourage kanyami kakabsat iti panagtakder ti pamati panagtalinaed ti pagayatan ti Apo. Tano once nga di kam siguro kakabsat no awan DJ nga faith kan awan jay faithfulness da jay firmness da kakabsat, man, totally we might have lost our way. I may not be a pastor today. Siguro hanak pastor ita, bika, siguro hanak preacher ita kakabsat. But I praise the Lord. So nga, I'd like to challenge us, let's keep on going. Because of this next generation of young people. So that sumarasaruno kakabsat. Katne, nakadukay nga young people itata. What a blessing. Hana aksidente nga nag-tune in kay kada ito, isapay ko ma, tati apo kasarita na ti puso yo. Sapay ko ma, tati apo sabten na kayo. Sapay dati apo makidil kada kayo. Kat mabigbig yung nga ma-realize, life is too short, nagababa iti panagbiag. Kat no padasang iti lainlubungan yung pang feeling na meron kang gustong patunayan. Yun yung minsan yung trend, yun yung feeling na nagpupush sa puso ng mga kabataan, yung pag may nais kang patunayan, meron kang nais na i-prove sa buhay, you don't have to prove anything in life. The Lord is our all in all. Sapat ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Sapat ang Panginoong Hesukristo. Sapat ang kanyang salita para sa atin. That is why sana makita ninyo na huwag niyong sayangin ang inyong time, ang inyong talent, ang inyong mga resources, no damang pagpabasa kadagay nga naganak yung, no adda digiti blessings nga may papay kada kayo. Do not waste your life. Life is too short. And there are many traps, ulitek manen, adu ti traps ti biag ti kinagtutubo, hanga ami nga pagarupem nga nasaya at kat isuntot mang pasaya at ti biag mo at the end. Hanga amin nga pagarupem nga mayat para king ka, it feels good, kat isot mangitunda iti good things iti panagbiag mo. Masapol nga the wisdom ken ka, masapol nga the understanding ken ka, kat dayta nga wisdom ken understanding, aggapo kaday di relasyon mo kini Apo Diyos, di pamatim ti Apo, kan di panakipagpagnam kini Apo Diyos. Your faith in God, your relationship with God is the very core, the very course nga mangiturong iti amin nga aspeto iti panagbiag mo. You might say today, but Pastor, you don't understand. Adult problema, pagiliw-liwagag lang digito Pastor, you don't understand. I feel lonely at times. Digito lang tikas lang, isumot timang parparagsak iti biag ko. Well, be careful. Baka digito nga ibagbangam nga mang parparagsak ti biag mo, kat ni Satan tinang i-offer king ka. Kat isunton iti usaron na nga mangkaan. Malagip ko DJ may nga mula dita US nalipatak tinagan na ngam ti sabong nakakabsat nakaukrad a kanayon. Kat dayto nga sabong nga nakaukrad agururay ti insekto nga dumapo ken kuana. The moment nga dimapo ti insekto kasla kumatay simsimot, uno dete butterfly or any insect nga nagdiso ken kuana kakabsat, automatically no kasano DJ kaalis to di insect nga nagdiso ag close. Into na agopen kakabsat, natayin DJ insekto. Be careful. Ado dagiti traps, ado dagiti pangawag mo ngaminan no kuma army kat no kuma soldado kat dagiti nakaimulang landmines if you are familiar with it. Landmines. Kadagannad ka dagiti hakbang mo, agannad ka dagiti steps mo, tabigla nga DJ panagadang mo kat after all, biglang sumabog, bang! And it will totally ruin your life. It will totally ruin your future and it will leave you miserable until such time. Imbes nga COVID, ti pakatayam, lubid, ti pakatayam. At agbagkil kamutan. Be careful. Young people, kunam siguro hanak paawatan pastor. Don't say that. I understand you. I've been there. Naging young people lang. Ako, millennials pa rin kami because I'm still a young people. Yeah, that's right. That's it. Yes, thank you. Venus flytrap. That's true. It's a Venus flytrap. Kanan na kakabsat. Bigla. Kat aduti kakasta nga trap iti biag ti kinaagtutubo. Iso nga masapol nga adda ti wisdom, understanding nga digitoy ket agpuon ken aggapo iti panakaisuro ti sao ti Apo. Iti pamati nga na Diosan. And what a blessing. Adda ti church, adda iti Bible, adda digiti at adipon ti Apo. Adda digiti tao nga makonsernan, maseknan kadagay nga young people.
ni Preacher Glenn kanay na kay nga palpalagipan. Iso nga, hanyo tagidaksen, hanyo nga lagidawon, o kung kunana, da kayo, Kate, Ren, join kayo, tigastoy, hanggay kong mga mong uma. Amen. Hanggay kong mga, kanayon nak nga lang palpalagipan ni Kuya Glenn, kanayon nak lang ibagbaga nga kastoy, saan kuma. Maragsakan kay kumataadada at tao nga makonsernan ken masetnan tina espirituan nga kasasaad ti panagbiagyo. Mabaling nga adda kay ti daytoy nga gundaway nga dingeg because adda ti nangawis ken ka, inawis na ni Tita Teresa no kada kay nga ububing young people. Praise God, adda da masetnan, makonsernan. Deti ti kamayatan nga awis, di ba? Ngano ti awis daking kakat tiltila adda ka kabsat pakaperjan iti panagbiag. Iso nga, kada tayo mo't ngayon inauna, challenge kada tayo. Hantay nga, kukwit kakabsat. Sometimes makaupay nga kitaan, digiti anak. Makaupay nga, hawang nga, DJ makita isudang, DJ kaslaong pagpagnaan, digiti pang magbaga. Sometimes makaupay ta, digiti young people no daduma kakabsat kat kasla, DJ kulalanti, amuit kulalanti. Patay sindi. There are weeks nga makitam nga, agda iso na, tunong kong bigla nga awan, tunong kong neb, dabanan. Po kakabsat, submarine nga Kristiyano. Ayan, lumtaw, lumnad. Kastat ti arig, nakat-switch ti kuryente, on and off. Kastat yang people no daduma. At datay time nga maditmod da, ure anat panangaw awis mo kot, madilatang kakabsat, na kaya ti makigimongan. At datay time nga, mayat tarik na, naglalo na ko namkat, numalpas tama pa nag-gamong kat intanto og Big Mac, intanto og McDo, mayat tarik na nakakabsat. Kaya, on and off. Hantay maupubay. Kasta nga talaga. Kadamuyo, listen, if we continue to shine, if we continue to stand on our faith, nagiti nga young people, makita da, nagpindas di kanta nga ti Paulo na find us faithful. Sabi ko mata, timay sa nga malagip danto kada tayo. Timay sa nga mangtud ti kaslang inkling uno hint jay mind especially when these young people begin to lose their way down to the world and the miry clay of sinful lifestyles. Malagip dagat ko na adda nanang ko nga mangikarkararag kanyak. Adda tatang ko nga mangikarkararag kanyak. Adda angkel, adda antik nga mangikarkararag kanyak. Adda church nga mangikarkararag kanyak. They will begin to remember that there are men and women who just keep on going. That kunana dito Psalms chapter 78. Let me just read to you briefly. Psalms chapter 78 verses 1 to 7 before we would move to the next. Psalm 78, 1 to 7, the Bible says, "Give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us." Di ba? Nagpintas, digidi kwento ko na. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord. Ibagamin to, ipaduyak-yak min to, istoryamin to, dagiti pa kay daydayawan iti Apo. His strength and His wonderful works that He hath done. Personally, nagadot mabaling ko istoryaan ka, dagiti young people. Well, praise God for this, no? To God be the glory, but nakadut pa kaw awisak nagpipreach. Kadandano nak Bisaya, sa kadandano nak Mindanao. Kaduan nga pakaw awisak nagpipreach kakabsat, kat digito'y nga biyahe kat libre. Libre nga pa nagtour, libre nga pa nagpaspasyar. Diyak man lang inam ambisyonan, digiti kakabsat nga privileges iti pa nagbiyak ko. Ngimamuy no apay, kaduan nga reason nga awisan nak digiti pa pastor is because of the testimony of my youth. Di kinagtutubok. Di inaramit ti Apo, di parabor ti Apo. Kat kunada, pastor, alam mo kasi, gusto namin yung buhay mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo Na ubing ka pa, kat nagserbikan ti Apo, kung kunada. Kaya pag nagpipreach ako sa mga young people, I would begin to share my life, that at the early stage of my life, I was young people, I surrendered my life to God, 15 years old, nagpastura. Then, ikwen-kwento kakabsat, di ba? 17 years old na napadasag mag-imay dita US. Tsakla napadasan imay Hawaii, nang napadasag iti mainland. Then, when I was 19, I was ordained to the gospel ministry. Then, hanggang sa pambihiran, nung ako 21 years old, I would go from place to place, church to church. I was invited. Nakakatuwa. Sinasabi ko yung biyaya ng Panginoon. Sabi ko,
Diyak inam ambisyonan di gitoy, but the Lord did it. And I would begin to talk of the wonderful works of God in my life. So nagmayat kakabsat nga ikwento di gitoy kadigitian anak. Let's continue to read verse number 6. Verse number 6. Okay? The Bible says in verse number 6, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Verse 7, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments. That is our prayer for our children. Hante kanayon nga madindaan isuda kakabsat, hante kanayon nga mamanmanan, makita, maobserbar, masursurot, ipusan nga kang kanayon digiti anak tayo. Ngem adda mabalintay nga imula kadagiti panunod da. Nga makita da kanya tayo, mangaganda kada tayo. The best legacy and heritage that we can offer and give to the next generation that will serve as light for them and inspiration for them to live their life on their generation is faith. Awang kasayaatan kakabsat. Daytoy ti kamayatan nga maipatawid ken maipasa tayo kadakwada. Panawan tay tumot idan. Panawan tay tumot daytoy nga lubungan. Sapay kumata na ibati tay kadakwada. Daytoy pamati ken panagserbi ti Apo. Nga isumot ti dalan nga suruton da kas panagserbi da iti Apo. Let's continue to pray for one another. Amen. Now lastly for this afternoon, number 5, why we must keep on going. So, pang young people mo, dete puntok ita, ya. Kat makaturog sa amot, digiti adults, puro young people mo, ti kasarsarita ni pastor, da kami nga adults, saan sa amot? So, yaabang kami. Okay, dati para kada kayo mo nga adults, amen. Number 5, why we must keep on going? Because of the presence of God. Because of the presence of God. Gapo iti presensya iti Apo. You know? Deti nga presensya iti Apo kakabsat, panakikaagdana kada tayo because of the presence of God. Daktil nga banag nga iti panagbiag kat aware tayo. We are aware nga kadwa tayo iti Apo, iti rigat ken tinamay, kadwa tayo iti Apo, iti amin nga pagteng ti panagbiag, kadwa tayo ti Apo, iti panag-transition tayo, mabaling adda kay ti adjustment period, kadwayo ti Apo kadeta nga rigat ti panag-adjust. Mabaling nga dadasangsangwem itatang parikot problema, kadwam ti Apo kadeta nga panangsangom ti parikot problema. Mabaling adda paglidlidayam ti dayting agdama, kadwam ti Apo kadigita nga paglidlidayam. Mabaling adda pagdandanagam, kebba tariknam, agpulpul kuk tapanunot mo, kadwam ti Apo. Mabaling nga dadamot digiti pakapapaayam. Di ba? Sometimes ti may nga pakapaayan tayo kakabsat kat digiti awisem kat di da agrespond. Kaya Tita Teresa nagrigat no duma, di ba tita? At papirequest na kanya kita tayo na may nga inaawis na kakabsat kat Jason bat na kat Apo, medyo isang nga ikarkararak tagan anos kayo Tito Moises. DJ nga inawis yo talagang nga aming kat positive response. Kas matlagla ko dayta di ngamin dailakom kat hamot aming lakwam kat positive aya. Isong agan anos tayo. Ngamno adaman di kitay mangpaay ken ka jay panangiyalok mo, panangyawis mo ti gimong, panangyawis mo ti pamati. Kahit kung maamuan yung kakabsat, kadwayo ti Apo. Kadwatay ti Apo. Saan nga datay di rinejectar da no kwa? Ti Apo no kwa di rinejectar da kakabsat. Saan nga datay ti mapukawan? Isuda iti mapukawan. So dakkel ba naga makatulong nga mangted tibker panunot. Tibker pakinakam nga mangsaranget dagiti amin na banak ti panagbiag. When you are aware of the presence of God in your life, it will keep you going on. Isot mang gasolina ging ka, isot ti mang sustenar ti bara iti panagserbim ti Apo when you are aware of the presence of God. Now, there are 2, 4, 5 things that I'd like for you to realize about the presence of the Lord. First of all, it is a strengthening presence. The presence of God is a strengthening presence. Makapapigsa ken makapabileg nga presensya kakabsat. Kuna ni Apostol Pablo de Philippians chapter 4 verse number 13. The Apostle Paul said in Philippians chapter 4 verse number 13,
I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Isunat mang papapig sa kanyak ko na. Can you imagine that? Now, i-context data nga verse kasi adot mang usar data nga athletes. Timay sa idikit ni Holyfield. He was a renowned boxing star ni Holyfield kakabsat. Idiagsamo da for the second time around kini Mike Tyson, if I'm not mistaken, di jeng account. Kat ada iti sash ko na dan sa ko di jay? Ha? Dati sash kain kastoy na. Kat tinakaisurat kakabsat ko na I can do all things through Christ. So kaslang in-claim na nga DJ pa nakilaban na kakabsat kini Mike Tyson, of which nangabak isuna. Nangabak talaga ni Holyfield. In-claim na DJ nga verse nga kunana kabaelak nga abaken daytoy kunana kaslakas ja I can do all things isut nagbali na pigsa kan motivation na adabay ni Steph Curry, di ba? Brother M, amen, daging katay latest nga sapatos ni Steph Curry M, amen. Well, size 12 bakno ko muliplepatan, okay? joke lang ngumno ipay sumagat nagsayat lang una yan, ayan. Anyway, ijay sapatos na kakabsat ni Steph Curry, nakapan ijay, naka-embed kat ko na nagat I can do all things. O dapat ijay sapatos na nga Philippians 4:13 ko na, di ba? Nakapan sa jay. So i-claim na kakabsat nga kaslang DJ mo in the aspect nga life verse na iti sports, kumbaga sa area ng sports parang yun ang life verse niya. Nakakayanin niya lahat dahil may Panginoon na nagpapalakas sa kanya. Well, it might be true to them sa kanilang sports life, but in general, kada tayo kakabsat ko na ni Apostle Paul, I have been through ups and downs. I have been through times nga nalabon. I have been through times nga nakurang awan. I have been through times nga agsubsubra iti blessings. I have been through times nga nakirang ka nagkurkurang. But in any of these situations of my life, Paul said, nambalinak amin, napagbanlegyat, nalasatak nga daan rag o ti pusok. Why? Because of Christ which strengtheneth me. Kakabsat, anyaman ti paglasatan ta iti dayti nga panagbiag. Awareness of the presence of God, it's a strengthening presence. Makapabileg, makapapigsa, makaited iti turod pakinakem. Dayti presensya iti apo iti biag tayo. Not only that, it's a guiding presence. Oh, what a blessing. Guiding presence. Daytoy nga panakikaadda ti hapo kada tayo. Idalan na ti biag tayo. Iturong na dagiti addang tayo kakabsat. There are at least two passages that I would like to show to you. Una di Proverbs chapter 3, like verse ti adu nga tao dito. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Nagmayat DJ last part. DJ ko na nga, He shall direct thy paths. Isunan to kanot mangiturong, mangurnos, mangitunda, dagiti daldalan mo kakabsat. What a blessing. Kat malagip ko in the Old Testament, when the nation of Israel were freed from the slavery in Egypt, and now they are going to the promised land. Diba? Diyan sa gana ti apo nga daga nga pagturungan da. In the wilderness, di syempre desierto, nagpudot, awanti adu nga makan, awanti danom, awanti pagdagusan, ngem adda ti apo nga nakikaadda kadakwada. Kada moyo, DJ presensya iti apo isut nang ilasat ken nang itunda kadakwada from the wilderness to reach the promised land. Kastamot iti presensya ti apo ti biag tayo. In daytime, nakikadda ti apo kadakwada baban jay pillar of cloud. DJ pillar of cloud, two iti kuana nagserbian na. Number one, nagserbing nga linom. Di ba nagrigat kami nagbayat ti agpagpag nakakabsat no nakulem di kami. Angam no permi pudot nakakabsat agad bagahan na kaya ta SPF 15 nga ko nga anat na gana di jayan. Sunblock. Ano umubra ta SPF 50 nga sunblock mo no kadingting nga ti aldaw di kami na Daniel aya. Amen. Kuna ni Daniel kat awang kanu paggisitan nan. Okay. So anyway nakasagadan. But narigat kakabsat di ba?
By daytime, nakikaadda ti Apo kadakwada kakabsat as pillar of cloud. DJ pillar of cloud, hanlang isut ng linong kadakwada. No dikat no yan na titurungan na sursurutan dalang kakabsat. Guiding direction. Guide or direction. It's a guiding presence. At night, DJ pillar of cloud, ag transform isuna. Agbalin nga pillar of fire. Kat dito nga pillar of fire kakabsat, duha mo ti serbi na kadakwada, ag serbi nga silaw. And there are times probably nga nurabi ikat it's time to move. It also serves as their guiding as their guide. So, daytoy nga pillar of cloud ken pillar of fire, daytoy iti presence ti Apo, iti nation of Israel as they took their journey in the arid desert and dry wilderness as they came to reach the promised land. Kastamot ti panagbiag tayo kakabsat. Ti presensya ti Apo, iso iti mang-guide kanya tayo. Isong awang pagdanagam dapat. Awan dapat pagpulkukam. Ibagam lang ti Apo dagiti dagansen mo. Kat iyebkas mo kenkwana dagiti tarigagay mo. Make your requests known unto God. The Bible says, in all thy ways acknowledge Him, He shall direct thy paths. It's a guiding presence. So nga, we should not quit. We should keep on going on because of the guiding presence of the Lord. Not only that, but also it is a comforting presence. Makaliw-liwa kakabsat nga presensya. Now, have you been around somebody who is always happy? Napadasan yun kakabsat ti nakakadkadwa ti tao nga kang kanayon nga very happy lata. Di ba? Nagbayit mo, dagakasta nga kadwam ta trabaho, di nga may kakabsat? Ha? Anak kay nga kadkadwa nga gupubra, dete kanayon nga nasuplada mo no dete nakaisem rata tinaragsak. Di ba? Nagbayad dete tao nga uri ka sa no bangbanog mo takpakatawa di nga may kakabsat. Dete malipatan banog mo. Maka-refresh, di ba? Nang nangruna pa iti Apo. Halaan nga ti Apo ko dete itod naging ka dete pagkatawaan na kanu diket mabang-arang kakabsat. It's a comforting presence. Deta tinarik na ni Joseph idi adda isuna iti Egypt. Nailako, digiti kakabsat na, di ba? Ginatang isuna ni Potiphar, di ba? Tapos nag-iskandalo ni Mrs. Potiphar, tapos naitapwak isuna iti maysa nga nasipnget nga pagbaludan, grabe ang sakit ng kanyang pinagdaanan. Grabe, mga kapatid. Pero ang muyo tinaging comfort ni Joseph, Genesis 41:51. Tingnan nyo kakabsat ti kunana. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh. So, idinaganak ni bakit na, pinanaganan nat Manasseh di inauna. Apay ngamin kakabsat, kunana, for God said He, had made me forget all my toil and all my father's house. Nailiwliwag ko. The word forget means nailiwliwag. Amen? Sino kada kayo kakabsat ti kwa, at dapat nga iliwliwag na nga parikot na ita. Amen? Wano dapat iliwliwag na nga pukaw na ita. Madamang at paspasanaan ka, madamang nga madagdagsanan ka, dada siguro, banbanag nga dapat kasapulan nga mailiwliwag mo di panagbiag mo. Ammom ti makatulong king ka, tapno mailiwliwag mo, di kita nga questions na pampanunot mo, nga pagreklamwan, tarik nam no daduma, ti presensya ti Apo kakabsat. Narik na ni Joseph dayjay. Deta ti dapat ma-achieve tayo kakabsat nga peace. Deta ti dapat ma-achieve tayo nga contentment kan satisfaction ti panagbiag tayo. Hala nga ti satisfaction nga nabnabsog tayo ti makmakan. Hala nga ti satisfaction nga napantayo ka digiti kayat nga tinurturong. No di kat di masatisfy ti puso tayo. Gaputan na iliwliwag tayo dagiti problema. Why? Because of the presence of the Lord. For God said He had made me forget all my toil and all my father's house. Talaga nagsaem tinagdalanan ni Moses ni Joseph. But you know what? Nailiwliwag na. Gapo iti presensya ti Apo. Not only it's a comforting presence, but what? It is a prospering presence. Makaparang-ay ti presensya ti Apo kakabsat. Amen? Praise the Lord. Makaparang-ay ti presensya ti Apo. Amoy digiti unbelievers, agur-urnong dagakabsat digiti ananib. Hello? Baka dan-anib, dawalet yo ha? Agur-urnong dadan-anib. Di kita yung magdaduma kakabsat no, dete, ano pangawag mo, dete, triumphal entry nga Sunday no kwan. O da DJ triumphal entry no kati Sunday. Palm Sunday kakabsat.
kat mapandagala digitay bulong ti palmera. Baka daga yung sino ka daga idi ka kabsat dati nga kasjay mapanagan-alat bulong palmera daga de. Yeah. Di ngamin. Tapos anat aramin din ko bulong palmera ka kabsat. Mapamo pa bendisyonan. Di ngamin. Tuno na pa mo pinabendisyonan, agawid ka na ramiden. Isabit mo ton, ijay yan jay, rida, uno jay tawad, uno ijay yan takabinet apay, umay kang gasat, umay kang gasat, umay kang gasat. Kakapsat hanga deta ti pakabendisyonan ti biyag tayo. Amen. Digitay mo taduma kakapsat, no umay ti New Year, nagano na digitay Chinese, digitay da pamati na kakapsat, nga medyo Chinese, iti surusurutan na digitay punsoy, uno ka anggat agururnong tinag round nga coins, di ba? Wan, isong agpadedikar ti balay kat agiwaris ti round coins, di ba? Have you been there? Napadasan nyo di jayan? No, pa-pray over at pa-thanksgiving ti balay kat apo gisaganan, burake na ti alkansyanan kakapsat, kat agi warisan ti coins, apay! Because they jay kanong a coin, nagbubukal, kahit nga sa wood, it is a symbol of prosperity. You know what? Hanga di jay ti magpa-prosperity pa nagbiag tayo. Nagitay mo duma kakapsat, aya glalalo idi, jay wallet na, at dati 15 years en kakapsat, nga $1. Nakadulin. Iti first time nat mag-igam ti $1 na panayng kabilan di wallet na kat kunana, dito iti gasgasat ko. Dito sir swertek, dito iti ananib ko. Kakapsat hanga digijay, iti mang parang ay ti biyag tayo. Amoyo ti pudpudno ken talaga nga makaparang ay ti biyag tayo, jay kaadda ni Apo Diyos kanya tayo. The presence of God. Ipakita kada kayo kakapsat, digiti sumagmamano nga verses ti Bible. Kitang tayo Genesis chapter 39. Anat napasamak ni Joseph. Di ba? Genesis chapter 39, verse number 2. Genesis chapter 39, verse number 2. The Bible says, "And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man." Hanga palmera ti adaging kuana, hanga coins ti adaging kuana, hangan anib ti adaging kuana, ti apo ti adaging kuana, and he was a prosperous man. Praise the Lord. And then in verse number 23, go drop down to verse number 23 of Genesis 39. Okay, the Bible says, "The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper." Nagsaya atin kakapsan. Amuyo, uray gayam anat aramiden ti tao nga mangimamag ti biyag mo, no at dati apo geng ka, agbalegi ka latta kakapsan. Agbalegi ka. Ti biyag mo no kagat kasla salbabida. Uray imamag mo ta salbabida kakapsan. Tumpaw to latta. Yeah. Nobody can put you down if the Lord is with you. Iso nga, it's a prospering presence. And then in Genesis 41 verse 52, Genesis 41:52, damay kadwa nga anak ni Joseph ka. Kat kunana, the name of the second called he Ephraim. "For God had caused me to be fruitful in the land of my affliction." Kanagnagam Ephraim. Diba? Ephraim tinagan mo. Ako, mukhang marami kayatang sufferings na pagdadaanan, kasi pangalan mo, sabi niya, affliction. Pero praise God, hindi lang puro affliction ang pagdadaanan mo, fruitfulness. So nga ganak to ni Shelly, kakapsat, octuplets. At fruitfulness nabunga. In the land of my affliction. Wow. Iso nga data iti dapat nga panunutan tayo. Nga mabalin ako na tayo, life is unfair kung kuna tayo. Bayan nyo kakapsat, no, dati apuging ka, lumungaw ka nga lumungaw. Lumungaw ka nga lumungaw. Mabalin ako na, ti tao, judge na, kandak maawatan. Bayam lang tamong panunutan, ti jayan. Lumungaw ka, gabuta, dati apuging ka. Numuras ka lang kakapsat. Iso nga, don't focus on the negative, don't focus on the unfairness of life, don't focus on people nga mang-misjudge king ka, mang-criticize king ka, nga sabsabalit sa sarita, damay panggap king ka. Basta right ti panakipagpagnam ti apon, upright ti pusong ti imatang ti apon, lumungaw ka kakapsat, kasi adda iti apo king ka. In Daniel chapter 1 verse 9,
Daniel chapter 1 verse 9. Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Imagine that. Daniel was brought down into Babylon. Dati nga pa ni Daniel di Babylon kung saan nga na pa nag-tour. Hanga na pa nagpaspasyar, hanga na pa nagbisita. Nakadanon di Babylon because it is the judgment of God. Naglagam iso na he is a victim of the judgment na kagagawa ng mga nauna sa kanya. You know, it is a prophecy mentioned by Isaiah. Ngimnuman pa'y kita nyo kakapsat, biktima iso na iti judgment, digiti unang iso na. But you know what? Nakita na iti panang prosperity apo ti biyag na. Iso nga uray anat naglablabasam, uray anya ti past mo kakapsat, uray anya man digiti failures mo kinaglabas, ti importante, kaday ti present, jay presence ti apo, mariknam kan makitam. Because they jay iti mangitundagan ka, kan mangilungaw, iti panagbiag mo kakapsat, iti nasaysaya at nga kasasaan. It is a prospering presence of God. Amen? So, dakilabanag, ika nakatibker, pigsat pa kinakim, when you are aware of the presence of God in your life. Lastly, as we close this afternoon, dating a presence ti Apo is not only strengthening, guiding, comforting, prospering, but it is an abiding presence. Hana pumanaw ti Apo. What a blessing kakapsat. Nagpintas di karina kada tayo, I will never leave thee nor forsake thee. Dito Hebrews 13:5 and 6, Preacher Glenn can remember, impakabesa ni mama kadakam deta di ubing kami. Ti Ilocano ko na, ngati pa nagbiagyo mayadayo kumati kinaagom ti pirak, amapnek kayo ti adda kada kayo, ta isumet laing kunana, di kanto panawan, ket di kanto baybayan, o agasan? Oh, ubing kami pa'y kakabsat, ket iso tinaipakabesa kada kami. Ha? We were young then. Hami pa lang ma-appreciate. Personally, hang ko ma-appreciate the essence deta nga verse. Deta ubingat mo pa'y. Awang mo pa'y adong experience ko. Awang mo pa'y adong akasla realities ti panunod kong akasla maamiris kong agsagupsag ti sayaat deta nga verse. But growing up, with all the blessings and with all the things, you know, in life, nakita kakabsat, nakapimpintas, nagsamit deta nga verse. Deta't nagpintas nga, kaslang kumati arig nakakabsat, kat, nagpintas si arig, dati arig na kumakakabsat, kat, kala dete no dete, di ba no, agay I'm kat basketball, kat, adam mo lang na ken, di kat, uri ka sa no, banog mo kat, di samit kat, it big difference, di nga min. So nga, di ka makita ni Michael Jordan kat, aggalgalgalat at babel ka, maya. Siguro di galgalgalin nga babel kam no pa nagtukot isaw-saw nat asukar sanan tuman kanan siguro tapnohan na mapukaw jay samit na ya. You know? Kat nagmayat kakabsat nga nanamon ti samit deta nga verse. Everything anya man napagdala ng ti panagbiag. Ti samit ka dayjay nga verse kakabsat kat dayjay I will never leave thee nor forsake thee. Duman di kiti tao nga makalipat kada tayo. Handa man nga isadya nga malipatan daga. Gagangan o daduma siyempre adumot pakasatan ka namin. Ngem adati apo nga hanto pulos manglipat ken kan. Praise God for that. And then in verse, di may isang verse kakabsat, di Matthew 28 verse 20, kunana, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kadwatay ti apo ti rigat ken namay, kas pa nagserbitay ken kuana. Iso nga kakabsat, as I close, kas anak ti apo, kas Kristiyano, kas agserserbi ken kuana, kas kamkamang iti Hosanna Bible Baptist Church and Ministries. Aduman dagiti pakaupayan. Aduman dagiti kasla irritations nga dumteng di panagbiag tayo. Aduman dagiti struggles tayo ti agdama. Adadaman dagiti pagkasapulan. Aduman dagiti sulisog kada kayo agtutubo. Bayat ti kinagtutubo yo. Ngemhan nga dagito iti kitaan nyo. Ti kitaan nyo dagiti mensahe nga naited kada kaitat nga gundaway. Nang runa di presensya iti hapo. Nagmayat kakabsat, ti panakipagpag na iti Apo. It is so sweet to trust in Jesus. Oh, how sweet it is to walk in the paths of the Savior. Iso nga sabi ko ba, tadeti nga mensahe kakabsat, nakatulong ba nun kadatay nga sangapada itang amalim. Amen? Kat kukwati Apo ti gloria kan panakaidaydayaw. What a blessing.